C'est de mon père. Maouho, l'eau, holomi lomi, dans zipotoué. Jean il fait. C'est de mon père. Maouho flag bedi do fond women. Todo mi lo se do mon gwasi agbasa. Mi me no se ho mi ton lo bono maha, ba mi ton la yo. Ma u na todo mi lo susu gege me. Debi ko tun gben do jire we ma la do koro ko mi soboro aso wa deji we o. No bi mi ton ma u le ajafun. Era kenu to we ma ino yoro extra sisi we ma jinu mi. We ma extra si we ma me we ka wla. Me wla we ma yo. Esi ko jewe erin do o jufula eja dogbe idoji o esdras do pone o ejeun la we ma eyin o tanwe ma o ne misi we ma ko e lo po esdras ton po ewe unla mo e do lo nu gege wa khala mo do we ma me mi na ogbon gbe ma ina amo ndele do we ma me bo khala mo nu mi po Esdras we ma taton ene ki ya meton do po kan yi kan de gbon mi na mo nu gege do fine nu go we ma gege we ipo nu e ko je chobo e wa joye si we ma le ipo me lo gege timbo ka jaro ko ton nu bo ere su mo we nedo kan mo gberun Babylon ton e ene o me o mi ho ipele o mi ran mi na yi pe do di we ma Esdras ton Esdras de so wla ba ko tenu e ka wla we ma e wla do epo we afawe kande afatonu kunwe wa ikwe afawe kande nukwene chobo enaji Jesu ewa we ma mo koton e wla ba khota te kan khota pataki e we ma ton e khota pataki o wa ina ji okoro e ma uton yo evogba bo okuka eyin ojudaton ye leko akwe kota pataki one bonu yan wuli yo lo no abiyo we ma Esdras ton e me o amodoji fi ewe ma tawe ma wa zoro te o ewe Esdras si we ma eyebesin bo gbomo bo mi wa nu kuro me si apakwe o mi amodoji o we ma Esdras ton yo ekenu do apagbe ma wo ekodonu akota juda ton chobo iwa ikan mo gbenue do idonu yebodoji donu wa so into mi ton wo wa kuku mi ton utu ezon bo mi na iblo we kande gban do mekanu bo we kande gban wa yo na kla mi bo mi na level wa to e lo me fi de do mo yo e do khogbe ne guto mana renche e wezon bo ye level le kobo wa mi na tun do je Esdras o se pombo una toy bo e level info sanu kule ma uto do ene o me o e wa ti me nu e se o inu akota juda ton e nu e goho eyin Jerusalem ton nu e eyin bo ati me nu e vosisa eyin nu ye yo we ma Esdras ton ati me enele bi ku inu ye bogbon mo ye na tun roji emile akota David ti kun kamewe mi gosin bo nuno me donado ton sise na do yo enado ton sise mon koton onu otu aso ba we ma ena ehunranra ene bo me kai menu kunde ji we ma ton le minamo dada sirisi pesinu e khoto do Babylon we mi gosi menanji o minamo Esdras eyin se pombo wlanto bele va info sanu kule ma uto e bonamo
Josué eyi fɔsanu kple mawutɔ daxɔe na te ɖe nukpɔdzi le fi ne eye Josué ŋlã wema Josué tɔ bo zɔnukɔnu Israelvi lɛ bo kpla yi wa o akpagbesi aikugbandzie wɛya Josué vo ɛyin elɔ bona mɔ Zorobabel hun meyi nukundeji wema tɔ lɛ yɔ yene diɔ mina kpɔn dɔ newɛ Kristo ka yin dide xlã do wema mɛgbɔn de Kristo yin dide xlã do wema mɛgbɔn edie mikɔ kɛndeji tinɔdze mawu do akpaɖe nu Davidi eɖe Davidi bɔdɔ dzi me ɖe kpɛtɔ kuna axɔsu kuna hã do osi kpɔtɔ dzi gbeɖe o eɖo yi wa ɖe dzi gblɔgãtɔ Davidi si kukan mɛ wɔ ena gosi bɔdɔ kan gosi Davidi si kukan bɔ ebi ka kanumɔ gbenuwo lo newɛ kana gosi Davidi si kukan mɛ gbɔn hun ma wɔ na do hã kpagbetɔ tsɛ ele kɔnu yesi kanumɔ gbeɔnu bɔ yena wa ɖo ʋɔdo ayi bɔ meyi ʋlɛgãtɔ yɔ ena dzɔ do yi teti etu azɔ bɔ mi xa wema ye kan o dzidzi Jesu tɔ yɔ minamɔ Joseph kpo Mari kpo ye me wo ne la biɔ David si kukan mɛ wɔ gosi bɔ mawu do hɛn akpagbe edo David hɛn tsɛgbɔn mɔ o de Jesu ayi didi xlã do wema mɛ gbɔ yɔ ene nue mina yi si fi ne wa yi mawɔ eni kaka no hã kpagbetɔ tsɛ eda kpagbe nu vitɔ lɛ ɔ enɔnɔ gudo ka bɔnɔ hɛ tsɛ dzɛwɛ mina kɔɖo vɛ ɖe me tagba ɖe na kɔɖo dzidzɛ do mi dziwɛ ɔ mina gãdze mawɔ si akpagbe kɔ do mi lɛ wu nue nu bɔ mi hɛ mina yi si wema mɛ yɔ ene o esana hu gã mɔa wɔtia hu husa eva ɖo mɔ dzi kɔɖo nu lɛ li lɛ bɔ mi do mi mɔ mi yɛ bɔ xɔtse se wɛ adzanugba xɔ bɔ sɔ gasɔsrɛ mɛ eye xɔdzagbe.